Robert Nyesiga uguno mweji omushachi witu w'amakuru yashanga bari kumwirukanzi yabuguru butakora hansi ari kushoborera ngo bamuremesa kushitamira ekigezo ca muheru abo kugira ngo abiratashashurire fizi okuzihezayo ogu ari kushoborera yagira ngo birashazire mungu bwa nyuma yo kubura fizi ku rugo mbazirebe abirashazire munko muntu ngo ayijashitamire bigezo ebiri kwerurukayo ubundi ngo bagume bari kumubanje senteza yije kuzishashura yabiherize no kirabe ngo uri kwebembere ishomereri yagumiza amari kumwirukanzya ari kumukwata hankomo atari kuranzya nenyuma ati icyo kurebera hunyowe itama yahuye tindagishomera ngabara school fees abazere bangi tebakwebaza n'umuntu wabere nampera nawe hinebye ibindi biyagiremo yandigaho nabara school fees bakuru bangi tiniki bakwebasana tamu yahuriye nakagishitama Nyesiga yashoborera ngo tiwe headmaster yayirukangaho uwenka beitu hariho nabandi beje abo yaremesa kushitamire bigezo byekimaririzo kurunugira ngo umukuru w'ishomero nabandi abakuru mu ishomero abakujunaniza bwabo abisente kunugira ngo nibikiriza abana bakashoma akumwana nati neshonga yona bugufa abana bakushoma nabana babagiga abana boro nubo batakushoma tumanyitse ngo naki koronga no mashomero gona ga Uganda abana boro tubakushoma Nyesiga Robatogwa karebekaho ari kushaba ubuyambi ku rugo mbebembezi ba government no bukirabe ngo gutaratungire ubuyambi nangwa na kace ecyamuretire gumiza muno kweterera nduru ari kugira ngo mukuru wihanga abase kushuma arebe mu nshongezi z'amashomero gagumizemo kubihaho sente kandi kajyaga government yatwatiro nyoni nde umukuru wihanga burahakuzaho na mukuru nagira ngo amashomero ga government nagabusha kandi kiko mu ishomero bakubinga wa muhoro wabura school fees bakubinga utaha tino kuzagamba munango bwahwirinka kunabuze school fees nazo wa MP na umwe byanshobera ate ndamushangire byanshobera narga yonje nagaruka mukanashitama kandi n'icyo gukora hariho abandi beji abo headmaster yaheza kwirukangaho ngo batashitamire bigezo umuringo nigwe gumwe no bukirabe ngaba kubareba kamera batina kureta mu amisho gabo nabo nyuma yo kwikayishomero nirye rimwe okugamba na headmaster w'ishomereri yayanga kurebekaho misho ga kamera zitu ari kukwata za fayiro ari kuzetwecerera ahamisho abazire n'ababutu wagambaho nabo bagomeza mu kujumerera cikorwa ekimukuru w'ishomereri akozire ariko kugira ngo buzimazimana bije kubaremesa kwega kandi ubwo bari kwegera mu mashomero ga government umuzadde abera n'obulumira tubuli n'obulumi kubanga omwana abafiiriddwa omwaka mulamba nawe omuzadde obufiiriddwa omwana walowooza nti agenda kusoma ave mu kirasi esookadde munda tuli mu ttaamu yakuyita obulumi bungi buli omugoba abaana badde ewaka amasomero ago ekikusinziira ku kigendererwa kigajjirako abaana baba tebayambiddwa era bwe tukubira omulanga ti gavumenti erondoole we orishente ko habwa district ni emwe Ibrahim Chitata yagomeza mari kurabura headmaster ubutagaruka kugira umwejo yabinga umukigezo bitu yayenda yamuhereza n'amagezi ago kugira ngo bizamukubirija kushohora ebiraba birugiremu abenibyo yakwatiriza kusinga kuyima mwana ekigezo so kimenya mateka okugoba omuyizi yenna mu ssomero lya gavumenti yenna era omusomesa ono teacher wa Kikorongo Secondary School mulabula omuli okusembayo abaana baleke bakole ebigezo ebyakamalirizo ono balinda bali babaze okukimanya enkola zaabwe umuringo nigwo gumwe yashaba abazire okugira obuculera amwe n'abejaba abo kugira ngo enshonga zo kujema abeji kwija kurara ishomero nazo nguzibire zakwata hansi na higuru ari kugira ngo amashomero ga government agamwe tegakatungire buraro burungi obwo kukaka abana bona kugira ngo barare omunda teacher yo wa Kikorongo Secondary mwate akaka abayizi abali mu bibine byakamalirizo nga yekobana ne board of governance okubaka ko kubeera mu ssomero amasomero gafika na Seed School galina kubeera gadde gasha kwa Bashiru Karema awatayari West yo muri Rwengo.